Hi guys, hello. So, iyi ni Rwanda Real Estate, ni umukobwa wanyu Keza Teriski. Ahangaha rero mbazaniye Noheli ndetse n'umwaka mushya wa 2026. Mbaza ngo rero niki gishyashya utuzaniye. Kumwe na Rwanda Real Estate, iyi nzu iherereye mu Kagarama, murabizi ko dusavinga tukabereka amazu meza yo kugura ndetse n'ayo gukodesha. Iyi nzu rero iherereye mu Kagarama, Kicukiro, ikaba iri kuri miliyoni 180 yonyine amafaranga y'u Rwanda, kandi harimo n'ibiganiro. Ikaba igizwe n'ibyumba 4, dushe enye. Iyo mvuze dushe enye, ubwo ni ukuvuga ko buri cyumba kiba gifite dushe yacyo, igikoni, biki. Oh my god, video yose mureke tugende tuyirebane kuri YouTube channel yacu ni Rwanda Real Estate. Kora subscribe ndetse munadufollowinge kuri Instagram Rwanda Real Estate. Turabakunda cyane rero. Iyi nzu ba uwa mbere mu kuba ari wowe watura Kicukiro, kandi utuye mu nzu waguze amafaranga make cyane. We love you.